onuadofo abrantie bi esika 8,000 akwakodi Roman father bi ho waye nkwala asem ama sika ntide obi afa ne kwa na nipa ewu frɛ na ose me yare me hospital me free ho amefrɛw me yare me hospital me free ho amefrɛw besi ne papa ye ho ntɔ no Roman father ne ho ntɔ no ma ne mfrɛ no na abrantie di na asem aba a wo kyerɛkyerɛm ne ye ya ne sika kokodi papa ye honom ka me ho ne yenko tie mbra sisi ane eba ya kyerɛkyerɛ ya adwen na mu mema refi so be like no wa share no wa subscribe e de ama me yenko share video no udin eno bacho udin tin bi sika adentira ye de ba asem a soja ne bi pe waku bacho there me bacho mbrani mu kakra se ma me na ma ayinim me bacho de asem na aba nti udin are police ne bi tata o bacho o hene bi tata o e de ba asem na esi we o fe hin na ba e me bacho mo Commerce North interest. Okay. E dey asem na esi. We dey bokonso nya bokonsa. Good. 2021. Na man bi Roman father. One no amoami o. Man bi Roman father. Owo blekum. A friend Richard Bosman. Na oyese me bra ba konso Israel. To eso Roman for Toby. To eso Richard Bosman. Patron. What Brekum. Patron. What your father? Patron Roman father. Roman father. Wanyini. Oh, wanyini batu wanyini sa. Wanyini sa. Patron. Dia na esi. Anti oyese omuko Toby nti me yese na sa dia. Obitimi afeksi am ya. Omuko to awo Israel. Oh, Israel. Okay. Na we say sadia ni wati ntino yemra hono mpacho minim na lady ba ko wakra. Okay. Ti me yakobrekum na we say registration ye 200 mpacho na yitua man. Okay. Ti ba na offer e binyam kwa me omotimi ni yako na so worki nto we say sadia ka ibiti ya samra ye freska no ebimra. Okay. Tia na se saade ya yentimi sansifu ntomfa bank account my na first canento na sending account my by ya koye no o me di kai mobile money minim nya 8,000 no yeah mobile money ngwan 8,000 bacha 80 million bacha na na wan so skanimu o sa ta me di ka kwa me ya fill form so wi enfie se ni bacha mfa se 2021. Okay. It's almost 5 years. Okay. 2021, 4 years. 4 years, yeah. Yeah. Until a bass and your friend, and a little castle see the baby go through. That's Tian Sanson send it scan Wimra. And I'm besides send or see and send it minimum will be at 10,000. Like I said, one send it 80 million. Actually, they can send in 9,000. You send it 4545. 4545. Let's acquire 9,000. Actually, until later, na me ma offer say about emergency painting. You send you 20,000 emra. Na umufani bibi anti umuwi na se. Ewe sabani ababitua. Balance na kanam so working. Na the whole no waje mo say. Ampacho ka se ba akufo bia ye any plane ticket in the 30,000 300 million Pacha Isreal any plane ticket in the visa Pacha 300 ticket in the na ni betwa afa na wo kasa it no so be able to 300 okay and I dey ndi ba sa na me frɛ mu nya no wakra no so ni skantimi mana me so na me ni around me ma my wife me send this kabi man na okoye no bank e man to send you 20,000 and a man ti me no bra no so kasa wo Israel no so okay se bibia go through nkwan dia no problem ti ba sa na the last born so we school isi chess no yes group na ye kon ba kwa na case nti wono free ti se bia me no bia mana affects na na so si say de me ye de kra ye nya hu de e konti o me nya na me frɛ me bra no se sa de a the last born say
obi school no to na hwinya de no yemfa ne nka ho ono obra ne last born patri na last born me ba ko Israel ti me ka che no mse mi ntimi enya ho sika no se sa de obe sponsor nanka nti o ka che se me send mu 6000 e mana ko mfanya ni process ne fast and I'm sending man o send man father patri and she is 6000 patri nti firo ko no ni se na bia na nye Roman for na se na on travel and tough obi na na ye dia nti echi na akwa se na echira na mbusa nsa de na anye ya o ma mi hu ese msika na ode be ma mi na ode ma de ama nti e ba sa na o se nya mpotre o ma na o frese bibi be bubu nti amana amaso nti afi no masanso ahwa eyi bibi ai na mso waki ti di be we yechi so na ye ho hwe na me se sa de amekọ timitu ka free house akọ bekum yeah try timiko ya mekọ ba bia na owo no no free ho na fada na ho mbisa no se bibi nti wondu ntimi nkamu nsem nyina nkyerem ba so fa na de omoyi na free ha nti okọ Accra Road adesu no nso Presby school na ono so do hu my hon no sa atwa de ho no dada to moyi ne ko Presby na mbisa nti se omoyi na di ana na mu se ba Roman de so ye father ntimi ko Presby sa ma nyi na ma nu se omoyi na di na me friend no na so Oyerepa because of winning cases bi ni adinti ama wonya problem na me se mate to mu de minya abotrema no be betwam sika de aman na me so waki nti uma na me friend me sa friend na echina na o se o minya abotrema na si na dwuma wo ye no asanya dwuma bi aka ho to be send sika na ba afri dem friend kra on fa bi ti mi yesenka mi anako Accra hono na mako fisi no but me dwe ho na mu se da bi me friend na o de na echina sa na me se sa de ane de ba hana de da na de ato ase sika no wo dodo nti asa asa na wo kan no me hu ya obi ya wo mu anasa acha na ya 4 years acha ntira ba se o ya de hu mu de but janya siawi so say last time then I offer Bossman Richard Bossman last week my friend ba went me fan ba me me kasa de 1 month de abu and was say o me friend na was o de minya botre sa na waka and 4 years ba cha na e ba cha wa kwa da esu ho no makohwehwe ne kira kwan ani ho de me kwa me mani hu se me hunu ne kira kwan me ka chen se ba bia onim se o free sunya blekum ho de na o se na me se ba bia wo bia onim se me hu but se ba bia wo she bia me ka se me ba ho amebenti sika no open na ho gudum de a send me sika mami na o ka chen so wo yare ntimi de minya botre man ti bia na free no bia me no be ka sa na se wo bo wa na ntimi se pressure no ano de ntimi man gap sa me man gap kakra se bia no hoto na wona ka sa ho ato na ne ho anto ni no wu e era na nsa ka sika bebebe o bembe tell me say you have more money o wo sika papa fa ya o se sika akodi ni ho nyina aka bo ma wo free ba na yesen about 35,000 350 million ana waji 4 years ni mo passport away away about on for passport ama ha because I dey wani bacho David I dey wani on say Israel me black crack o dey be front you before see be ready and sign my the passport na ko bacho any 3 year pa Sado ya Mr. Bossman say Sado watch we don't know ya pe Bossman near Bisano. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Sa frɛ ma ne wo fra de bubefu obefa. Mr. Bossman, baby a wo bia no yesrɛ mo, senyame frɛ wa emfrɛ wo. Akwa yɛ Apostle Oduro, Kwame Oduro se hwa Oduro. Waji akora no prison sika. Nyame frɛ wa, na wa wo de wo pɛ efrɛ. Enim guase e beto wo no. Umpe. Hello, Roman father.
Hello. Bossman, what is it? Back in the hospital. Hospital, no one can say, Mr. Bossman. Maybe I Japa. Abrantia, a friend of Paulo, who sooner, what did you see? I saw the Neko Israel. When did you see Cano da Bain and in Sabeka? Paul Owusu. Maybe I say, that was what do you say? Daddy. Obia Yaria, Yamaniga. Abrantia see the Via out of the first of the Bossman. Yes, you know, pay over what you drink. I don't know how to tell them, Madam. What's the saying? I mean, my one town, now one town is a guy with the quality any day. Why you go Bissano? And you go back, you go Bissano. I will not die. We know where you are. Yemi baby, I will walk. Yemi baby, I will try yet. Yeah, Baba, the Jessicano. Yeah, can't know. Period. Because when the Romans suffer, yes, Samuel must say, what sounds so tragedy? Your dear plan and to be bossa, I'm not going to for Sika. What got me? Frano. I'm a sir. Yeah, Quanasia, and go for yeah, bang me fear into Ade. Yeah, Quanya me fear. Say na me fear die Roman Bossman na no brekum brekum Richard Bossman now we Roman father brekum. Hello Back up Mr. Mami na me fro why it is cano over frey me pacha ya de gabo man why what can say to there and actually Offer, yeah, contemporary. When you have a and don't worry. They were trying to come here, no. Watch out, baby, Papa. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Mama. Don't worry. Be happy. Don't worry. Say baby, I want to. You never headmaster. Me akwa education minister panyine no wa me akwa ka chira no na di sika ne ya start maza de eja kase e de tuato etini yeso wa wo ha bia no fabre japa on ya ni age ye ni am chichire se sika no obechi asoja fo kura e huritan asoja fo ri bi e huritan ai sika no ba Bossman, oh boy, Mr. My Chisicano, Mr. Bossman. Watching the coin in our name, satellite that also. Tia Baba Giscano. President Macron Council. You drew what time so what class I watch radio. No bagger white ya. Ya Baba Giscano. It is so what will be a Jusica. Say yes, as some. So what you be not on a plot to Amao, as I say, Wajim Sika, Wama Krata. As I say, what Tony America from. Come here. Now you're more. Obi so do to quiet. So you're suffer. So you're MP. So you're minister. So you're civilian person. Bra. You're bad for Yafo. You're Yafo. 18 Yaba. Yamatraha, the Casa Ban Makote. Obase ayi wo de me nsawo ma se yenye hanumu no yenye saa ne ma no ha ya base ya boga na fo wo mo anya tutu aka won nsem o mo kokata so yentimi na nusuo fo wo musumie na sabi obi atwi na di ntimi ye wo ha ti yesra mo ada ya mo hye ne nso saa ma yenye na de
dia wo party no a wasum ya wo de no a wo party no aha unya binti period aha unya binti ba bia me kokko ye adwuma bia no unya saa ne mani binti e ya brewagai ya mpesa asem ne ka me dia boho me ba ma no so dia boho ye metena afidie so oho kufu chale ni ara tena afidie so ada cancer nkese Ghana fo ya so boani bi eripa ni bi emu ye dadadadadadada this ya antie ni anwa asem bone na ye de ni ye dia refie ni ye ni age never obi abu kwasi afabra ni anyum sika ma ho simple like ABC over boss man so also Oyere God hello over boss man okay yeah that's it etiese no boss man so beba wasi ye benya no ne nakasa ne yanso ne ya obedi e secret room e ho ne e secret ni omo ye dan ensem na di wa ha ne yakọ secret room e ho ne ye kwa ye adwuma no eti no e ya dan e benya no secret room ho to de oso wa yare die oh don't worry ya friend asa your friend be 11 not so hospital my friend ta your friend 11 AM not so hospital eti minim se wodam pemo ana se again kwa na wo ya oda so hospital or hospital or witimi kasa no o ka che se ke ban be 5 minutes bi e beti nka ya try na dey na ban from him and no see after na so hospital bia na ye nuanum bi be hwe yen ama Ghana ha bebre obi a ne nadwene kyere ebi be ka se ene nipa no wo yare no sei etie for samate yes ye friend no officer nsa enya se ye fitin ya ne aba friend no ye nim se ye dan ya Roman asori no father it is all ye Roman ni na wutie ne a enya se ye fitin ya ne se be gu father ni masi wo na so father kura ni su de ne ban ti no ya pam no eti obi a wo fie nso a wo dwene se ade ne nipa yare die na ye tete no your friend no ana papa ne your friend no so da hospital 4 hours ni ti hospital go free ho eti na me to che no but a chire no me hunu se e wo se nipa ese e man gap na Ghana ha constitution says obi atimi ye dey eye bibia ne ho to ne kakra ni kwasi egina ne konso bebre ti ya man gap kopo me se ye bepon ye pon ya ye be frɛ no na ye tie nanum asem se eye no kure se waji sika no obefi bossman obefi sika no shane so sa wa runyim no so no ka kira no se aha na ye dia asem na ba no obetu sika no over don't worry video no aba onuadofo se eba no akwantuo ho nsam dia eya momeyama yani na ho pa yemfi yani yema ya adwemu na ho na sisi a trufo na doso wo yema yimu no ho enya asem ketewa omabusu ankasa enti se wugya ho kakra bi a yado sikan bedwa nanka se wugya ho a obi begiw sikadi obechiwa dia se sika na wo obe pejade akakoma sa nipa no na sika no kra no wo de ye business bi kra nka ise wa ye yie Bebia ani ye manyimu. Sa wo se sika wei. A wo de ye pepes akọ bi man so a. Ani ade nti na wo fan start bibi wa ha sei. E wo mu se e honom no abrabọ no eye easy kakra sen ha sei. E hono sika sem ne eye sen ye ha. Enso sa wo de be mo obi ni wadidie. Wo de be mo obi ni watwi wadidie mesrew. First start business bi wo ye manyimu. Bojo kura na anya hwekra benya kakra wo de be den wo de beto nsuo anom wo benya wano wo benya sika kakra wo de beto aduane e de akowa no amaye ma yengugo ye ho saa ma nkofo ntwe ni amoa yen yama ye ni na ho sa aboa owo yama ye ni nte adi yen penhwehwemu e be den yen penhwehwemu eno ase ye hu nipa na o defe ye na ne age atum ne enye gidie wo nipa ni mu
sa so mesi die obetumi aboa yenye nhwehwemu bia afa ho na wonso enkobia ba yesa Roman father mua utumi dada obi sa wode ne beko Israel mo kona fa ye pepes ono ne fa ne de ka ho na fa ne din ka ho na mo nya ya fa ne kwa afei de wo yale wajiska na wie ayale akoda hospital ena ochina ena me hospital me firi wa mefrew ena de tese de bia stories ko bia be yesa na nka wo onua sasem we ho abre bia no bia sem ba mama yemfa nto ya adwemu aye ma yentie ne saa keke yemfa nto ya adwemu yemfa nto ya tirim na abre bia no kofo de saa de we edie de bia ye ka ho asem de bia nsonso bisi mama yema yani na ho ni yentie afutuo ye ti obi asem a yemfa nya afutuo ma ye ho nyesa de omekoso agi sikadi azanfo no omadoso pa enkobi enfra wo se wasendi sika ba begu wo account nti send na de ma ne back no de ono ane sim asa send wo message mobile money message a trade for na doso ena azanfo no ntwidiefo no omoso madoso nti se wo gya ho a obi beji usikadi obebre ama obi edi entabusua mama yema ya adwemu na ho let's be wise yemie yani no bia na adaye yaho yenkobre emfa nkomo obi no nni yemfa we entu yekotokuo ni efa ntu ya adwemu ni entu ho anamo ni entu afoforo nso efo no mo nso nya saa afutuo ibi na me yeye ne saa obi anti ya no asem abre bia no obi nya obi ene watwinadi odafo me de besi ha sei da senenso ye besanso ahia na emmom aha aye emergency Ghana TV mo sonfo na na akosia adepa me na me je medwa na me de dwumade yi eba wakwam da senenso ye besanso ahia busia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.